International News and Politics buat sai tu City Lorin Oma Donald Trump le Joe Biden anin chapchar don ta he hun hi American mipui makta duai javelin an thlir turarin ani Grand All Party Republican IOA US President Voice Lee parukna chu tu tur US President Nilai Donald John Trump kum somsari pali le ama khing tu Democratic Party candidate Joseph R. Biden kum somsari pasari ta chuan avoi khatna turin presidential debate in chapchar na hun chu anma ni huna September ni somni pakua zanin dar ku atanga dar som le achan ve inkar keini Asia chuan naktuk zinga annei don ta American mi pui makta duai za donin TV atangin anin chapchar lai live debate hi an thlir turangai ani Trump le Biden te hi hein chapchar na hun mang tur hian anin buat sai na sa hle ani hein chapchar na ma saber tur hi Fox News Sunday host hin tu Chris Wallace chuan akai hruai dona Cleveland Ohio state a nei ani ang October ni som panga a Miami Florida state a nei le in avoi thum na tur chu Nashville Tennessee state a nei ani ang Vice President Mike Pence le Biden running mate Kamala Harris te po October ni sari khian Salt Lake City Utah state anin chapchar ve don ani presidential debate hian candidate te chuan ram hruai an tumdan policy le ruwa manna an nei te soin mipuya an tlang zar thina an chakna le chaklo na te an hlo thlin na le hlo cham na te soin mipui te chuan anin chapchar na boruwa katangin thutluk na siamin vote an thlaka an ram hruai tu tur an mi du te an thlang thina ni hetianga in chapchar na hi Commission on Presidential Debate CPD chuan huai hotin chuta an sum man chu mi pui chia tling khom sarkar poisa ni lovin mimal foundation pol le corporate ten an tum thina CDP hi kumsang kha jakwa somriat pasari atangin mumal taka kalpuin hetianga live debate hi ngai hlut a hlo thin hle ani tunruma hian candidate te chuan minute som panga chung zel hun nein minute ni chu chan na hun pek an ni anga anin chapchar na thu pui tur te chu pakhat na a Supreme Court chungchang pahni na a chung ko chungchang Family Matters pathum na COVID-19 thrileng chungchang pali na dan le thu pek law and order racism protest pali na election kai hnoi le postal ballot chungchang pangana economy chungchang te ani ang John Hopkins University data chuan COVID-19 wangin khowela mi makta duai khat an thiling to a US a ringot khowela thi pangazinga pakhat chu American ni in US a COVID-19 wanga thi mi noi ni le zakua an tling to ati Biden chuan Trump hi COVID-19 thrileng wanga abei chapchar hlerin ani tin mi hang George Floyd mai ni somni panga a police kuta athi na awanga khopui rang kong zo le buaina chungchang te chi le chi wanga buaina chanchin te chu anin chapchar na tingai nom tu tur ani a tun pathian nia The New York Times chanchin bu in Trumpan income tax chia sang ni som pasari le sang ni som paria chungin US dollar za sari somnga chau apek thu te chu Biden hian aron out chu pui ngai rin ani kumsang ni som paruk khan Donald Trump le ama khing tu Hillary Clinton te chu in chapcharin Hillary chu za asom riat vela chat hazokin soini ma se Trump chu anhe chuang lo ani sang ni som pahnia khan Barack Obama le Mitt Romney chu in chapcharin amasa a Romney a chat hazoka ma se atling zo chuang lo sangkha jakwa sombruka live debate masaber hi nei tan ni in John F Kennedy le Richard Nixon te in chapchar na chumi pui million somsari velin an ngai tha ani anti sangkha jakwa somriata Ronald Reagan le President Nilai incumbent Jimmy Carter in chapchara Reagan chu chathazoka soi ani incumbent president te ain anma ni ron khinga ron chau thar tu te chu in chapchar na an chathazok tlang pui thin ni in president historian John Micham chuan a soi
Joe Biden hi kum somli pasari chung te meu America ro rel na hun Congress Capitol hi la lo chetla to ani a US politics in lumlet dan chu Donald Trump ngot ai chuan rezok le turangai ani Donald Trump hi tunruma anin chap charna tura hian amimal ukil thin New York Mayor Louis Bok Rudy Giuliani chuan ain buat sai pui na san le ani anti Joe Biden chuan Donald Trump chu COVID-19 hrileng le economy chungchanga abei thiam le turarin ani a Biden hi in nial thiam thinrima tang chiam chi ni lo pakul rui le debate skill nei ani a Donald Trump hian engtin tak ma chonang mo ti chu mi mu du ani Trump hian Biden chu in chap charna nei ma in drug test aphut peka Biden anui aja le ni som ni pariat nimin khan Trump chuan Twittera drug test adu lo chu nui zatin Joe Biden chuan drug test adu lo mo mak kawati enge achan ni angle ti in azia kani Biden chuan New York Times chanchin bu in Trumpan kumsang ni som pasaria income tax chu US dollar sa sai somnga chau ape ati a hei hi thilmak tak ani zirtir tu ten tax chu US dollar sang sari jani somthum pakwa an pe a firefighter chin US dollar sanga jani somriat pathum man pe a nurse hoten US dollar singkhat jani som paruk an pek lain atianga chia pek ol tumna thil in thu phi enge ni ti in azot le tani Trumpa income tax pek lo chungchang hi Republican huai tu te chuan engma an soi du ri lovin an ngoi tlatri ani Donald Trump Jr. ero chuan kapa chuan chia tam tak ape a thatakin chia ape ani hetiang thil hi Biden campaign ta na thujiak le in chap charna atana an beina ani ti in apa chu aron tran hle Washington Post chanchin bu chuan Joe Biden chu US president ni turin anem nget endorsa mirin tlak ani ati tin Republican senator thita John McCain nupui Cindy chuan Biden chu nem ngetin White House lua tura atling ani chuan ti in transition team a atel bok Pennsylvania State Governor Louis Republican Tom Richpoint Biden at hop ti apuang ani Nancy Pelosi House Speaker chuan Donald Trump an kumsang ni som pasaria chia US dollar za sari somnga chau ape hi ngai ati thalawa aramdanga chia US dollar nuai thum apek laya hetiang thil hi US national security tan a him lo thei ani enge achan American mi puitan thu di create chu an phu ani ati Pelosi hian House of Representative Democrat hote chu president thlang tura in buat sai turin a hrila hei hi Trump le Biden hian tinna tura electoral college vote jani somsari muphalawa jani somruk pakua anga anin zat sem chuan aboi thlak hle dona a hriat wang ani Republican hian electoral college voters somni paruk thunun sa nein Democrat hoten somni pani an nei bokani Senator Elizabeth Warren Democrat point mi pakhatin chiol chungchanga thil dik lo ati na personal tax scam ani ati Donald Trump chu sumdong thiam le mi hlo tling tia an soilaya asum dona tlak chiat wanga chia apelo fo ni a soi chu US politics ti tia soi atam hle ani real clear politic national poll tundin hmuna Trump chu za asomli pathum point pathum ni in Biden chuan za somnga point pani mu in ba a hruai zo kani kumsang ni som paruka Trumpan Hillary alo ne hlekna state pathum Michigan Wisconsin le Pennsylvania chu battleground ani a Biden chu he state pathuma hian asang jok hlek veka Republican campaigners ta chuan in chap charna nei zo a Trump a boruak churon tha in Biden ale pel thei an ring ani The Washington Post jiak danin Trump campaign deputy chairman Louis Rick Gates chuan le khabu jiakin chuta chuan kumsang ni som paruka in thlandon khan Donald Trump chuan araning mei tatan afa Ivanka chu adua ma se campaign age 10 an nol saka Ivanka chu a brightin asmata a fing fel a zain anal le a mi puiten andu in an ngai na hle ang ati ma se tung ni chungai dan lak na an nei nuwa Ivanka nge chu in rolin apa du dan chu nol sak ani ti in asoi ati heti lai hian President Trumpan Supreme Court Justice tur arwat
appoint Amy Coney Barrett kum somli pariat chu Senate chuan pompui ngai atum ni in alanga Senate Judiciary Chairman Lindsey Graham Republic of South Carolina State chuan Judiciary Committee a October ni som pahnia ko ani anga soiho na nei nuwa Senate floor pompui turin October ni som ni pahnia emo ni som ni pakua a vote la in nem nge ani ang ati Amy Coney Barrett Supreme Court Justice a alo om chho ani chuan Conservative hoten paruk pathum angin Supreme Court an thunun dona wangin thiang zau ho le Democrat hoten an du theilawa ma se Catholic voter tam takril ru liam an hlau wangin Amy Coney Barrett ruat ani chu an social thangam me uri lo Senator Kamala Harris Biden running mate chuan Amy Coney Barrett chu nem nge ani vai chuan Justice Ruth Bader Ginsburg ki thil ti zong ta chu ti lo ang mai le engma lawa achang vekang ti in vote thlaka Affordable Care Act Obama Care rarang tur le Abortion Rights now ti tlak chungchang rarang turin North Carolina State a campaign na asoi ani Amy Coney Barrett chu Supreme Court Justice atan nem nge aloni chuan liberal icon anti mai thiang zau nu Justice Ruth Bader Ginsburg ki thita ang main conservative icon ti in at home aron na chho hle tura an ngai ani Amy Barrett hi constitutional scholar America dan puilama thiam na big nei ani America ram politics a battle for the White House le battle for the Supreme Court boruak angai nom chho zele